Psalm chapter 23. Ta ke ba qinkinke eke Jehova. Ta ke ba qinkinke eke Jehova. Eseng kamkha nteng khanthakha. Eba situking kasika ka danaka. Eba nga gansa ke khaki qola tsiki. E tsangwa tsingqaqha. Eba singaking kudaute ku qaenku ku qanga tsiku ka tsangqqa. Nsingkutang khubisum ati nsingtam khwaqaw kig nkhosi khai tangka atitu ata gasa ati gabi khoka basi gaiking akung ka ansa kin sa utuku eking tsikusene aqaking ntsika sa nqaqqa sabang la Thakang ola tsitakin ing ola itamangani kita. Kise akakansa ang tsengkonche. Ete khanse kakana te kuka ang tangwatanya. Mangta ke Jehova tsengay kakak antisa. Genesis chapter 2. For ya kebe tene. Ngalute tu engole ka kolokasa. Dhata angi sekanya ku ngalute tu engole ka kolokasa. Jehova ngatam akanga ba kolo ye ngole tu ingali. Ngole kang ka ngaye ka ngole kanya. Ngole kanya akang kwa kwe kwa. Be Jehova ngatam akang kwe kwa si ka je kwe. Eta ke ba thalaga komke kang Ngamsi donku isi kobu je ngole isi ka je ngole sa kuka. Jehova ngatam kologa ta aga komki kholi zomga makwa ngwa tsanya je ngati. Ta akang kologe ta je ngwa kwike. Jehova ngatam akang kologi thalagi Eden kita. Mata aje kologa kwika kithala. Jehova ngatam kologa je ngolesa. Ngaga gakaya ka ngeta kwateka. Ngaga gakaya ka kasi kana asa ngetaka. Kithala kipha may ngwati. Tu ngaye kiba sigdomagutu. Keg anje kanke tu eg anje kroisike. Khatam ngalaji Eden. Isi kanji khala. 15 iya kabe 25. Jehova ngatam kologa taqa. Jehova ngatam kang mata. Yu'na ji khala chwe Eden qi. Kante ye khawki ikam khalaki. Jehova ngatam kali ngata. Seti aseng saga ka khalakaya ka kuka. Nga kwak aga saga qi may kai ika. Mayeki ba sigdomagutu ka tenega kainka tu atenega kroisika. Kama asinga ke ankabe asin Jehova ngatam ngala yeti nkwa kain daga angom aga Mangkolo jeta jeng huikeke ta je angkeke. Jehova ngatam akang kologa kude ane ka ngole kaya tu agate ngalikaya akang masaga ta kante ingati teng hau kaika kaka thadu enta jengwa kichen kata kaika kichen ngkang akologa tam jengkang ta akang kamakang nga kude ane ngai kaya kakuka tu agate ngalikanya tu udem ane ngolekanya ka kuka. Nguda kaune Adam kang khagwe ngi wiki angje kwiki. Jehova ngatam na kom khaga ta aga takwan Jehova ngatam kala ta ade kha. Ich ngwasi hipaye. Kakaga alakwi kataaka. Jehova ngatam kologa taaka. Amatakaisi kataa. Taa ati kakangin adekaya. Ipaye kigin pipaye ki. Eti anga aiga timataka.
ki kang ka ang alati ka taa men chwa a ka taa ang taa tu makai isaya ghale tu a ka taa un koloji kai ui ki che kabi adam tu e ka taa u kang chwa sa ki ngu da kauni u kang chwa ba tau ka chen tha khan Isaiah chapter 14, 12 iya tabe 15 Satane kakaitusa kakakam ne kaitu I kasika a kona kahesa tsenya kau pa kakam kakabe ki kenolesa kakasikai kengaisa sikobe katamtsika siti man henensa kingali nsigam ka kachusa kakasa tsenya kakmatam kakonate machwate manchu kikom kiba komki engole saba antite kide kengole kuka mang halesa ka gomte kinhane mang kole kentam ikobe eke bang hoku kukuka ake nsikuta kaone ang aga hum kalu kutukun ati kukasi kikamchwe Genesis chapter 3 1 iyakabe 13 Adamo yekhoka ngatamki umki si isa akanji ka hong hoka ude anekaha ngule angkaya ka kuka ke Jehova ngatam koloka tsika si isa ang haita takai ati ise ka ngatam ati kukhwa a nga khalakanya takai asa si isa ati isisun a nga ka asa khalakanya nguda kaune ayeji ki khalak nga cheki ngatam anti hisi khwa I ka asa ukam khwa kwa usen a si isa kubega takai ati kise usen khwa a ma ngatam gomki angku a atake ki kam u ate angkwa kuma ngatam ubang doma thenega kainka tu athenega khoisika takai angri maye iga kainki ka ate ikam masigai keta kwate ikam ji maye keta esik kaneka ki kante isi kaunke ikrita asa a ikui ngata ekanya ya kaitu a ungam ate akwa unga uga kwasaki utri maye ganate gama ikologu gote isi saguta neki hanga ta tu atakai ekanya wo ta khabesa Jehova atam kanya yabanga yikhala chhe angaba qomti aguta ga atam Jehova sa kikhala ka Jehova atam aiga ta kubeka eti ahaki ta ati nan ta ka khabesa kikhala chhe nejin kikang namang ka kwasa nejin ajen tam Jehova atam eti jaba kubegati ba kwasa I mga kitaki iti ga kwa ta ati ta kay katwa kinganka iti ngkidu aaka ang twa asa kayangan nejan Jehova atam kubega ta kay eti ngtha ka koloka kung atesiana ta kay ati si isa ansi kaisin nekam 14 iyakabe 21 ngatam akui habi ngata Jehova ngatam ayak kobega si isa ati ikang ka kologng tin kriki hanga thui ga kri hong hoga ude ane ngai kanya tu ude ane ngule kanya kuka awang dhaga ngamsa abang I kholi ka de kuka ata ngwa kanya
Maona twatasa kunmataqe agigqom tu egigqom inqabangan aan seyegqobika egqobeka taqe eti manziqalisa khonesa aqaqangausa kanya abang ngauqane kaqaisa aqu anate unqaya qataa enqali qumqa egqobeke adamo eti Jikau ka tolak ngkante maye jengdau ka tritaki iti ka kwa aji trom anga troi ka tri ka agasa abang ka huta ka kanade kuka aka ngwatanya anga kalanga ka kamgate tu atra abang gobe ngule angtiye abang asa ka sa kobu wangane ka hatsinya uluga tromte Banga talatrika Jikau ka anji troli achin eluji troli Adamoye aleka tarekang iti efa bengu tuku ka akae Jehova matam ekologa saasa tumtanya Nge Adamo tu eka takai isi saaku 22 iyakbe 24 Adamo tu efa huga kleji talatri Jehova matam ati nga tangka kologa kri abisi kangka. Engdoma tenega krenka tu atenega kruisika. Jikau esinga kri che kai alekra abikmaye ngwa kri. Kente ngwa ka kwa adisa. Jikau Jehova matam kang alekri jitala eden kri. Esaya kala ka trom ke ala kritaka. Jikau andikle aleta ki eden kwika ma angelete churuba te kenya qalo aqo kabathaka kaba ngale kasite kuka aka iba udaute kuyanqaji ayenqwaqiku Genesis chapter 4 1 iyakabe 16 Kainetu abele Adamo eqathake efa eqataqe au enqe kaine eti nankoleketa qike Jehova qwi etnqe abele eqan abele eqaketa ke baqinku kuteke kaine koleketa qhalate qi nqi che qaikaine eqbeka asa qumqanya Ikoleke khase nge Jehova abele beqinqukute qaqaisa kanqaka tu aqasa eqweqe khase nge Jehova qaiketa nge abele khase iqhwa qaiketa nge kaine eqeye kaine anqanya eka esaqata Jehova enhaike aqanya ngatesi Aba kai dori ngatesi anka kama anka gaika tamna anka khwa kama gabe ibat agitam ka kran I insi qayate anga ebi kwa ki gabe nchwe kaine eqatara tu abele ekran eti isa ke ngole Ongum kaaka ngole kaine echu qabange abele ikaye Jehova haike kaine eti abela aqania gabake eti nqhagum nkinaba qenkin qan Jehova haike ti akoleka tesi aqan qingaqum iba qaykin ya qalaka qum aka qhuika Anqwat ngweba khalaga qom ka kweseka igaba qanqamate kaka aqanqamate ka kwanga aqaka angaba khalaga qom anqwa kwet ngwaba kana asanga ankoleketa ke bakunqasi ke ngole sake ke qake ngaike kaine qobeke Jehova ti ngaga chamtake enqwa gensi tontam inqongake Niti angqhen ki khala Niti aqhen ka sa
Ngoriketa ke ba kungasi ke ngole saake ke qake ngaike. Ngudake heke nginke enqan. Jehova qobe ke kaine eti qhwa. Ndake heke nqayake. Man nguyutu ku ka ku qonqaku. Tun eta qanqam. Jehova kole ki sawo ngkaine ki ba anti beta ka ba nge iqhaqayeki. Kaine ngala ke Jehova sa. Iya qhake ngole no de teye ke bang hoki eden qaqake. Genesis chapter 6 9 iya tebe 22 Matam abagaikatam ke Noah kumate kau Noah tuyuna Noah eqaqata aqaqaenka eqan anketam tike kumate Noah eqabanga matam Noah eqaqwansi tqane akakaqan Seme hame ejafete Ngole eqaqale tika matam saa eqaqumtika gaisa matam aqange ngole hauke ngole sigatsite tukuka angole qiyu uqangole siqikung hansa uqanya matam eqaqobeke Noah eti nang Tuntam nsing tunta tunta king abiqay tu ingakin taon kengole enqlaqi kagaisa kunhansa ngama ngolusutu engole ngai khai kene machuke ka qaka korekinga ane ke chwe ang ne ka jwa ke chwe tu in anti tente kha ithwa gao mang khanga te kasing hau koloke eta amsa asinketa qate ka 84 ka asi khala ke chwe keta qate ka kuqon qate ngumka eta qanga ka foka enko chwe kutu qate ka tetika akoloke ngaike ne machuke nko chwe asisi qau kingamki keta ka ke ngai nko chwe engai ngamki pha akoloke ngai tose asi ale tose ke ngai qingam asitanase esiqeqa machwate esika aka esika qhaka esika nika ngamang beqweqhe iqha kikaliki isike ngolesa sikangole sinthatu ntha king abiqetu ingaki kabangaya kan makoloka gomsa ntanya tu angulu kenqhe aqatu kasitkhane aqataqe asitsa kapatu kasitkhane auka asingamathene kuka akabangonya ka qeqanya thatu ntha agamathene ngum kinkingaken tu kinkingaken asigama kenqaichwe tu tente asingwaka angante ute ane ngaicanya tu engole angcanya athane kuka anka abaqhika asingama akakanqum thatu ntha asingwaken asing ma asa ma kama aka asa tu asa ka thane khama ama aka Noah eqa koloka thene kuka ka atam aka teke sing koloka ka eqa khau Genesis chapter 9 8 iyak ebe 17 Domsa ka matam tun Noah matam aqase Noah tun eqa tu kasikha ane ati nga mmakole ka domsa nkanya tu iqomking hanka ku khona chwateki man koloka tu athene ku ka aka ngonya qika ku auka ngwate upaqha tu aqha ngai kanya
tu agqwa ngole angqanya uqanya ku awugaga kuka Teneka kwake ngake ngoma chuke Teni kuka akangonya qika ngole qanya Man koleka gdomsa ngqanya tu Teneka ngonya qika kuka Anqhaqwet mbaka qana sike qhaqhai Qhaqhai qhaqweba ngorise ngole Madam ati gdomsa anna kuqmate kuka akaqhatisa Mqekhala ka qhwa Koleka qhasa gdomsa ken qhate tu engole qanya Ngaba magqhwasi ke ngole qhene qhala kanqa ka qhomte Nsa gdomsa ngqanya ka qhonqe ken qhate tu tu athene kuka akangonyaka ngonsa kuka Qhaqhai inqhaqwet en mangorisa thene ka ngonyaqika Qhala engaba ka nqa qhomte Man nsa gdomsa ka qhwaba atika ken qhate tu athene kuka anga qeyengoleka Madam asenoa ati Nkhan nga qhasa gdomsa qanya Man koleka ken qhate tu iqayeki kuka ki qeyengoleki Genesis chapter 11 1 iya Ka'be 9 Maike gamtiki Babilite Ngole kuka uqaba sanya taqwa Kamte kuka kuqaba ngala kaka aqaqwa Nqa kolekin tam cheqhai tu uba jariki qa ingani ke gqwe ke ngole shinarite uqhaka si uqobe kuqakhati ikoleka shtena iqama aiqa shtena kole kuqanqu bai ikole kuqaqwa uti uusi ikoleki ngauqhainquta iqhenqa ke hunthwe eqam esabanqani kinqarike ikoleke taunquta isixhwaci cheqhai isiqana siqaqqa ke ngole kuka Jehova eqwa iqanqenqaite enqaike damcike kutu khawba cheke Jehova eti nqa nkutu tu unna uqa kukuka ukaba chwa ku taqa kikhau unkoleka te kinhanka nti thaqhang kin gone kukin kin thaqntha kuba usu kolokin nkolokin tam usiki hang uqhale kata utanya tsente uqhwa tauqaga Jehova eqana si qauke ngole kuka usi ngaka chasa ngau qhaikanya nchata ki ngau khika qaika ki Babile ki tsanka si ke Jehova eqaba qhale kututa ngole kuka aqenya taka Jehova eqaqana sutu ukaqana kasikhama iqana si ke ngole kuka Genesis chapter 12 1 iya Tebe 7 Jehova eqaike Abram Jehova eqaqubeke Abram iti ala kaqenole amanyate aqenqe atsnsake ngole kenqhakanqake mankole kutukuqali kuka Mangcwigain kumsinga mansigamgam kaqaw tekang si abigain kumsi mangcwigain kumsi ngutu kuba cwingaku mangcwiketa ke bacwikake ka tukuka angole cwiu uncigain kumsi Abram eqasa be Jehova eqatana elote esatu Abram etukurute uqa 75 ekaba ala ki Haran Abram eqaqi eqataqa Sarai eqanqalote eqaqi uqamate kakuka utu ke qanga ku ki Haran
uqaqwa iyanqa kenqule kekikanana ke uqanqane kenqule kekikanana ke Abram eqa qhube nquleci iyanqane kenqule kekishekeme ke kiqayqhay moriqi qite kitse khabi kanana tutu uqaqi nqule Jehova eqa ketam ke Abram iti mang nqule ke ngaquqmate ekam qhintha umsa asa qince Jehova kaqa kanqanqeka Genesis chapter 22 1 iyakabe 19 Ngatam aba ngatam ka qamsa Ne koriken tam ngatam aqaja ke Abraham aseti Abraham eti nkan eti abaqa aqiqa ta aqaje ke ka khanke ke baka ekake izakeke ay abesake ngole muria qi aya korike ka msanqintu aqasa kasia ka qomqa thangin qobekataka Abraham eqaqawqaba beqitongi iqaiki tun asikham aningum eqaya ke awkan tu izake ekataaqa isatu u yaga kama asaqanya eqaqala isa kasika ngatam aqobeketaka Neqayang nadekai Abraham eguje qate enqiqom ikatai Abraham esa sikham ani esauti ukan kautin itonki ntun ataaqa isin haki sisaba qore isin tsinkam siku Abraham enqama asaqanya iqhwake izake eqaqataaqa enqaman tun aqoke qa Ongumsa kutangum kasa izake emhake Abraham eti nga eti nkan nqaqataaqa eti nga anka akuqa nzaqanya aha Abraham eseti nqataaqa ngatam ana kuqa nzaqanya ngatam aqaqasin aka Ongum kutangum kasa usika ngatam aqhaga qinqe Abrahamaka eqaqmangun eqhantha ngamsa asaqin ekneqwa qaki hunchwe abe izake eqaqataaqa iqhonke inhabeka qhunchwe Abraham ekabake qaleqa ibake amaqo inhabe izake Ngudakauni na angele Jehova kanya aike ya ngari aiseti Abraham eti nkan angele ese eti aqhwa qabaqa ta khama aqam qhwa kwaleken thathanka eti ngoba akaba qura ngatam tamka asan qhwa ngani tu aqqa ta aqqa keke weke ngaba abeka Abraham eguje qwate ngake qonchwe enqikuwa kika qhonga qiki kimaye kikansa Abraham esa abikuwa ki ikakoleki ka asa ke qaqata aqaqansa Abraham aikasi Jehova enqwanqi angele Jehova qaya eqan eke Abraham teka ngum ya qiyengole qingari eti Jehova ke batana Majhangin dusa kin nkasa ka akore kin qite ay khwangani tun aqqa ke wekin kiseman anqi gan qumna man sigdam ka tu qomate ngama qonate ngaritanya ngama qumta karisa atu qomate unta ka ngate utakhabate tanya Tukuka angole tuyu unni gan qumka tu qomate kaunka qatan Kikam Abraham nsaka sikham aningum ekanya uqan ala usa kukuka ki Bersheba Abraham ekha ki Bersheba Exodus chapter 1 8 iya Ka'be 14
egepeto kutu uba sita kita uku Israel kutu. Ay gaqwa aqaban hunki egepeto ka gobe Josefeka. Ekobe ke kutu eti Israel kutu uqaru hoki. Ukam abiciki hoki ciki. Usita koleki qanku au tente uqhatse qari ho. Nsin qiche qhai akabasi ughale ikagabate ughaitu ikam kwa kiqenole. Metswa akumati uqat akutuku batali omnuku. Kuba sita aku kitauku kagaka kanauka. Uqachi ngaute gamsa cinge faro kikanke pitomi tun Ramasese. Nkuda kauni egepeto kutu uqanda basita aku kitau Israel kutu an iqari ikam ho ngabing ha ukana siqa egepeto kutu anka aka ke Israel kutu. Egepeto kutu usida ke Israel kutu ke wase Israel kutu uqamma ngwa nkaqai uqamsa gwa bitena tekanya uba koleka qhatu aqha kithala ngutu egepeto tuyu uqaga abaqayu nkuda kauni egepeto kutu abu akaga qaka uqaqha bataita ngutu. Exodo chapter 3 1 Iyatebe 12 Jehova ebaqhake Moshe eqasi eke qanqamateci Jethoro peresiti mudiani qenole qinya eqasi eqitai kenole eqaya ngani ki matamci Horebe Angele Jehova qinya aqhaka tamne aqinya anqinalo kiba qaki qaiqi equi ikabanalo iqhaba Moshe eti mangqaqa singen thaqhang ki iqhaba ate Jehova qatam eqaka nce Moshe ekaqhama aqan ay aqi qaiqha iti Moshe eti nkang esite qhanga kansi ngabi awki kaya ngomatiki Anka sika mtitaka anka sika anka tamtika asikamte nka atam aatanya atam Abraham tanya atam Isake tanya atam Jacobe tanya Moshe eqaqwe sa ke qate ki tsanke qaba qawkena atamte Jehova eti kise nqani egepeto tutu uhau basita kintutu kitaute nqakam taaqasa utanya tanku ukubasida kuku unka thonya ndubu tsetause utseye mankwa tsente ngabu ke egepeto tutu qate inhene ngabu sakengole khabe abusa ke ngole ke qanke ke khalaka tike ke banqaki ghe eqhoye abusa ke ngole kanana tetseye a hitite a amorite a perezite a hifite a jebusite antik qasa Israel tutukanya aqaqangani ken Nkamani khala ku egepeto tutu bakhala ku taki Tisa manda ke faro tente asingam tutu Israel tuiki egepeto Moshe eti atam ke ha ke kensen sa ke faro iya ngabutu Israel tuiki egepeto a anti mangqi a kise Nkang nkolo ka qhasa tsonke nkengqaqe nkanga butuki egepeto uma korengen ki qomki
Exodo chapter 20 21 yakebe 33 Hane akcwasa Kichekabi Mose aikutu gabo ane kuka Israel tuyu ikobe kuti uqoneka kude ane nguta ingxama kuqinga hane akcwasa amaqonqa maqanya igabi nqa yikabice kulecheki iqa kuqinga tomsa hane tu engai tonate ngumkuka kinqa yikabice kulecheki uqhanqha qala ngenxa qwesi eceye sijama ola iqonge Jehova enghala iqaya erapetoti engabancinga ngenxa hane engaqwesi tonate ngumkuka hane cwa ngenxa khabe engqhwaqa nteke banqulike elukuqinga iqayu qhawungthathwe kha ankoloyi omku uqatu ngaqhaqa disa ungciche ke Jehova baqwenqulenqu ke aqobe kutake kuqwa qhawyi umti uqatu ukaba mhayiduti nama thaka deshi ungqobe ku uti msana khane aqwasa cenya Jehova cenya ke qa khane cwa kuqenqa xane Israel ecuyu ke nqole erepeto ceye ekabaqaya erepeto te iqhwa qhawyi siqinga Dugabunga iqhoma ke Jehova Israel gutu uya menchwa Jehova ka umke Mose Aaron nqankolo kentam ke ngwe qatse Jehova qayuqane ku haku kukuka ke ngole egepeto tse tshwatsha ke faro ke hake ke tshutsi ka tshusa gaga sa tsayake iya tebe qaje hake ta aga ga tswa qika tse egume kuka ka qusaka haka faro kan qbaje ngwe qaqate utukuka ki egepeto Nkologa kra ki egepeto nekologa kra ki egepeto ki kaunje nga qaiqan ke taye aqike aqaje chweke aike Mose tu Aaron ke ngwe heti ukologa jonsa uqwa ngutu tu uqana Israel kuyu usaya kolonga Jehova ngabuqaba tamte habu kute tu gome ngabutana qite usaga sitama usa tkhomang tante ningwiga qomsi egapeto insi jongutu engabuke ngole kangu qamati isin aga atamate kisikuka Genesis chapter 16 1 yatabe 15 mana tu egle tu kuka Israel tuyu uqaqa ki ilimi uyangane ke ngole sinice ki qha ki ilimi isinai ke bu 15 ce ki qhang bungumse ce ikaba tswa uqaqa ke ngole egepeto tseye tukuka Israel tuyu qaqhwa baka qoma ke Moshe Aaron ukatseye ngole Israel tutu uqasau uti isiqaqang ke ngole egepeto tseye ke Jehova qa isibang isiqalate ane qayqenya isin ebare iqa uqa abisisa ke ngole ngkai iqaba qaisi kuka akidam kasi kama Jehova eqaqobe ke Moshe iti namang bebare sinu ka ntingalisika ke antu anta etama kanaka asangetam ka onke ankhabeka kente nejaku tetu qiken qi dal qaiqha ke anke ka kuqonqake ukane ka ansa kan ka natenqomka ukamyazasa
Moshe e Aaron usiqobe ki Israel tutu kukuka uti nkaqigwa usingqimtibe Jehova eke ngabuke Egepeto kikhobe ubangce Jehova qaqabasa tonke qantanta ki maqhala kuke ke ekasa isya kuhuku bacuka qangisite Moshe eti Jehova ekabatsu kwenyu kigwa tu ebare kikhobe tsente uqa kikanke qata uqa ke ekasa isi iya kuhu uqa Jehova nkaqha kisi Moshe eqobeke Aaron iti qobe kutu kuka Israel tsuyu usingasi ke Jehova sa tonke eqatanta ke maqhala kuqake nkolokintam Aaron ekabatana kutu kuka Israel tsuyu uqaqen ke ngole Jehova qaqabasa aqaqanga kagwa Jehova ese Moshe iti nkantanta ke maqhala ki Israel tutukin tana iti kigwa iqaye kiqaka unqa ke bare cheki ungumtam kenke Jehova atam uqanya kigwa kansa qasi anqasi kuqitaka kiqaka ngole ekoloki msigqoku ke ngole ke kuka msigqoku iqaka ba kikuka ikoloka thanente ane ka qoma qhamaka Israel tutu uqaka nka khawkolokintam uqobe kuqaha iti ateka kha uqaqhwa gumtamate Moshe eqobe ku iti bareke Jehova qabe qinqenteu Exodus chapter 17 1 Yatabe 7 Kha iba kwa kiqomqhala tukuka Israel tsuyu uqaqwa ke ngole qansini tse qabe Jehova eqaqobe kute uqa kasite qaha kidauchwe usiya tse ngole refedimi tse sikhama aqaqake qha kuba qaiki uqaba thaqo ke Moshe ke ntshwa usibate qwiqhanisi sikai Moshe ensite wabatra qontinkatesi waba insuja ke Jehova katesi qa uguda kaune ange qaqi tuqi uqansi qaba qumnce Moshe ke ntshwa ubate aqaba ngabisi ke Egepeto siqaba qaisi isiqatu isiqamateke Moshe eqaqine Jehova iti nsing hau ankutu khau kanku unqanga qhanqunke Jehova eqobeke Moshe eti ha twa kutusane abutu qhaw ane Israel tsuyu abaqi gabikanya juhu ki qha ngau qhaitake asiqika qasisa man ha nkasa kiqom ke rebe anjuhe kikiqom khabi kha inqwa kasikhama kutumba qaiki Moshe eqaqau kutuqho ane Israel tsuyu ke qaqi uku sikhama Moshe eqaqaika qaw iti masa Meribe ka sikhama Israel tutu uqathake Jehova ujake iti ce Jehova isitse qhaiqwa Exodus chapter 20 1 Yakabe 17 kika kukon qate ngumki atam eqangla ka tamte kha kuka nge Jehova atam aqanya ke ya qalaqi ki Egepeto ke ngai ka sa qeye ai qhwa ama tamati ka aka nga qhwa ken
aqhaqolokin thaqhan kaqa ichma qokin aqhaqologisum thaqhan jing haneakin tsayi thaqhan ji qa ngolesa aqin ngudayan thaqhan jing tsi qa chwekin jing aya tsi ngole qa chwekin aqhaqokin Akam qhaqolungun yikang jan Jehova ata qatam nga qatam ka ngamaka chawgu qane ku chabute wa atu tuyu ugu egin tsiku ku qane ane tanse tuyu ngu dagu ku fogu tuyu ngu da kaune ku qane ane ku kaliku tugu khangu tuyu ku ba tsungi qamku mang thagng khanse ngu ka qha atisa Aqhat aktabi qaigaqa qatam Jehova tsang ke ege kabiba ege tsang ke Jehova qhat haje ega qaki chabi nse an sabata tsi ai qoke ga nate aga ku qoqa tu an ega yetwe koloka ga ku ka ngu da kaune an thasa tsi engi sabata Jehova qatama tsanya tsi Aqhaqologa qhaje dung ba qa ta aqwa tu aqwa ta qaqwa tu aqqa ngu daga qaqqa ka ta qaqqa ngu daga gume ngu daga tanga ne ka si tu asi hu kha titaka kikonga ana de ga gu kon qaka tu we Jehova qangkolo jingari tu ngole tu angau ngu daga ku ka aka tsaya si aka ngu da kaune qang haye ang thasa tsaye men chwa aje Jehova qang troje ang sabata tsaye ikui gain kom singe troga tu akai kante aka late aga sin hayatam ke ngole ke Jehova qatama tsanya qatswa tsingache aqhaqayeta aqhaqoloje aqhacha aqhaje qonga qhe aqhat insa qhe tsingai aqhat insa qhe kataqe ngudaje qaqa tu aqa taqe qatsanya tu igume etsi tu itunki etsi ngudaga te aqhe tsanya Exodus chapter 32 1 Yakabe 14 Gupa ke bakhaneke Ngang kolojen tam tu ukang ga ngai mose ikang ga bakoloji kam tu ukang gain khon ke arune ta ke usibati khaba ka kologa tamate ka ha ka banga jisi seneka Kang ye ta kai mose ta ke ka ngabisi ke ngole e gepeto tseke I khagum ti ka si ka ha ukologa tamke arone kan sauti ungabi kam te ki bakhaneki ku ka si ka hite tu ka si kham aneng hite tu ka si ka aneng hite usi abisi ken tu ku ka o kan kali kam te ki bakhaneki ku hite usi akabi ngai arone ya kan khabi kam te ku I kam ki kam te ikoloje gu pa ki bakhaneki uti Israel gutu anna tamu tsanya ka ne ya taru ke ngole e gepeto tseyeka arone kanga ngauga kauba e anta msa asa tsen ke gupasa ibasi enku ibati nga tsi khobe ngang makha Jehova tsanya nganga tsi kwaka urang koloka asa amsa galesa tsenya Tuku ka ukaya iba ka ikamangama Jehova ekantana emose eti sa kwa kang ka tutu kakaya ngabu jengole egepeto tseku ukansi kwa guta ukankwe ka kwa kidao jeng omgu tsitaki ikoloje gupa nguta jeba kabaje uba komangre ikam koloka asangre Ukam ti Israel gutu unga tamate ukenya ke kamangabu usagi eje petoke
Jehova qangqubeke Mose eti ngqangqau tu kabu uqanga qwa anten ngaqaya si angu kante nesi qwaku mankologu tugu kaliku ka Mose qangqoma ngaqatam Jehova kaya eti Jehova agaqaya sing angu tu kau katesi aga ngabu jengole repeto tse yiqwa khai tu atra ka biqwa khaika repeto tu uabatana ngatesi ibati qama ngabu kante qangau je khoye aqayugu qomate isi ku jengole sa anta qaqanya ka baqaka qaba jita ga tu jitau nse Abrahama tu Isake tu Israele kakate kakaqobeka tamqita kakaqwakasa asauti mansikali suta sa ngamaqonate ngaliqeya angqenga qom ngolekhe yekuka ngamqobeku qite ngolekhe enkolo kuqe ngole kaqhaqatisa Jehova qantle ka asa kentha ke qati benkolo ka ncetutuken Leviticus chapter 5 17 iya kabe 19 Msa habikanya nda ke he ke bakolekin habike ekolekin takhan ke Jehova qali umti kaqa ka qauka nda qagom nkin habi enkhun habute equyu qali ku'a ka qamathwe ka aka kwa kasiqhaka eyanqa ke manqa awukate an amasaka peresiti enkoleki qinqi habi peresiti ki abi enqbi enkoleka asa ankoleka ghalekasa ki habi khibi kan kolokiki aqhagom tsanka anka qatamna maqinki habi tsanki kham amahunqi habi kenqa koleka ki ke Jehova sa Dipalo chapter 21 4 ya kabe 9 Sisa te kakakansaka tu qaqwa ki kom horeki ki dau ki anga ki ngau ki khaya ki kante uyangam ke ngole idon tse tu anga taka ki dau chhe tu ngama kamte ka tam tu ngbe Mose iti aqa hane ngabisi ki peto ngatesi isi kabang ke ngole asa aga sika ngudaji kha yinka isika kha amakangum ngaji gong Jehova qanga sisate kakakansaka kutu asiku ayaqayutu Israel qiyu kutaliku uqansi ke Mose uti isiqanqan ngamakamte kakaqaka ka ke Jehova tu Khmaga tam ngisi kante ngamas isate kisi Mose qangqobe ngutu Jehova qubeke Mose eti kolokas isa chipi kaya ngatam yang hamaki maye tatu eta ke qawakasi ike ngabangasi isa ngwa Mose kolokas isa chipi kaya hamaki maye Nkologa te isa agas yeta khe ta yega nga isa chipikanya yengwa Deuteronomy chapter 18 15 yatabe 19 Porofite kha ke qobe Moshe iqatana ki Israel kutu iti Jehova qatam uqanya ansi qabaka porofite ke qom kengu ku anku ka qatu unqleke
kathene kuqabaqha ke Jehova qatam nkanya ka ke horebe ke anqhalisa ke ankhabe uqati isiqhwatsi nta Jehova qaqata iqanya isisinqhwanqa aqha isisinqhwanqa Jehova eqatsinti tu unqansi an kukhawunqalate mansi qabaka profitingu tuku aqatu ke qobake mangama qamte nqanya ke qose enqobe kuka thene kuka ake maqmkeka nguda ke heke manqane ke tanqinsa ke profiti enqalaka tesikenqa enhainqke Deuteronomy chapter 31 1 iyakabe 8 Joshua ekabaqhan futu ke Mose qanqhosa Mose qanqeba ngalaka tamte kuka akha tu Israel kutu kuka esauti abukulute ku 120 ku nqanqho nqaji qante na'uru ikamtsin alate Jehova eqanqubekenti anqaqwa ki Jordan qinqau kai nguda kaune Jehova qatam uqnya haqwa kusene ngulusutu tu utu kuka kusene unqwet mbang onku Joshua enqwa kusene Jehova qabatamte Jehova enkolongu qakolongu Sihoni kutu tu oga khawhamate amori kutu qenya tu qengole ke Jehova qaba ngolisiku Jehova enkabungu engangu ki jengqwa nguki uqhadega qa tu ign qwasi uqhaqaw kentaqhan uqhaqwa ki qangke Jehova ngatam aqanya jengkai kabasa ake enqhaqaka kasiqa enqhagamsa Mose eqaike Joshua ki Israel kutu kuka sene engalaka tamte ta tu eti anhontega qwa tu ikn qwasi ansa tu aqangaisa Aisa singumka ke ngole ke Jehova qaba ngalaka ke itibe ngcwengu atuke enge Jehova ke hamanga kasake engqi engqhaqaka kasiqa engqhagamsa aqhaqaw aqhaqai kentaqhan Joshua chapter 24 13 iyatabe 18 uqhake kunkolo ngeke Joshua eqatana Israel kutu iti Jehova eqaqwengole kuqhaqwe bakolotake inga kuqhaqwe bachaki ubanqumki wakikhala khwenqi ikhala olefaqi kuqaqhaqwe kolokaki ntwa uqawke Jehova uqamkolo nceku akakuka ise usingamasi ate kuatu qasi kaka kinau qonchwe egepeto usigange Jehova ukabanqinka qanqange Jehova te ukanike khawgangeke ngudaka ate kuatu qasi kaka kinau qonchwe ngudaka ate amore tutuqanya ku uqemole uqhaqita keku nga ntutu isingqange Jehova qa usigabake iti nsingqwa kolokintam qinte igamse Jehova isiganga ateka aka konke eke Jehova atam ke qanga bisi isiatu ke ngole igepeto ceke enqaeqa teqiye
Ikam kolka khasa khama kisisane. Ikam kisi kidao kisi kati kikuka ati. Utu kisi kakati ku anku. Jehova kulu tu kuka kisisane. Kuka ka amurtutu kuka kati kenoleku. Ntwa kisisi nganga Jehova. Taunke kisi kakata. 1 Samuel chapter 16. 1 Yatebe 13. Dafite kwa eka nga kashaa ika ma kakauha. Jehova kubeke Samuel iti angkange sauluka eka haunika. Manganeke ngama kauha Israel tanya. Nga saa ke kai asin ola asisa manga ke jese Bethlehem ki se tabet kaun ke ntwang ai khati ke katu kasit kham ane Samuel eti sing hausa ke kaun ke Saulo enkata enkang Jehova eti bigomiki ki antuki ati ntaba Jehova aike jese ka sakama mankanga teka hau mankake kan santa ke Samuel ka kolokintha ke Jehova ka bangala kaki ka ngani ki Bethlehem tu khabu ane ngai tuyu o ka sa iya gale ukaba kuba iti akasiti inkansi esite inkansi nsiti umsanga Jehova usikansuta usinsi nka umsaka Samuel ekasi kansu jese tu ekwatu aikuka umsaka nka kolokintam ukasi esitwe Eliabe iti kise ke Jehova nga kitaka anghu kesa Jehova kubeke Samuel iti akwa bakwansa akam kwa bangeta gamsa kaunke naneke kaunke Jehova kwa ngabeta uba kweta anti Jehova kweta jese aike abinakabe esinha besake Samuel sa iti Jehova eke akhakanike ngatam jese nsitwake shama eti eke Jehova yakhakanike ngatam jese ekasitwake kasitha ane ukaketa ka engumse ke Samuel sa Samuel ese jese iti Jehova yang kwakan kutungetam Samuel haite jese iti akasitha ane kukuka ukwa kau eti kama ke kauti nga kau kukuteti Samuel ese jese iti de takhe aike Tangking kwang aya kwaklosi greta esa yasitu si ya makabasa abe ateka kakanyaka kakuka kakwasa Jehova eti guikatam ingasake tanke Samuel makai ingasake ke patu sene kwa Jehova tanya akakum ke Dafite tikali ke ankabe ikam hasa Samuel kam ala iyangum kirama 2 Samuel chapter 7 8 iyakabe 17 Jehova kangce Nathane ngagauha Dafite
Jehova egatana tu eka profiti Nathane eti aqobeke Davide ngaqati Jehova kwakuka aqe ekaubatana ngaqale kangasa kukude qonchwe qanya aqakoloka qaiga nqutu Israel tuyu ngaqciba qitu a kasitu asika qabasataka ngaqha kuduku eka qiku kasa man koloka qang akaqhanga asin kubuku ka khamakuqanya ke ngolesa man anka thusa nqutu Israel tuyu man qhuqente uqhaga thusa ken qaqen qhanguka uqhwats nqhaka nkuda kutu kuki reku uqhwats ngonku ka si qhangabi ha nguda ka qanate ka qaba atika ngaka ba qhakutu kuba qhawking tutu Israel tuyuku man kwa hanyasa nga kutu ku eka qikuseni khawqobekati Jehova man khaqa ngaisa nga ngaqiche ka nate ama atitaki akabatu aatu man sin honketa khai aqiqomqi keba ngala ka hake man si sesa khawga kasa ekanya ebang thenga ngintang man ke ka thusa khawga kasa kayang ka khwaq atisa man koreke man kolekin qaqata aqqa en ka qiche ke ba kolekin habitaki man tshauke ngabe ekutshauke qatute man qhaqwa ken ase ke ngam qa qwe ke saulo ken qa khake ka saake ngai aqe en ga manka aqa khawga kasa ken sa nkuda a thusa khawga kasa qanya an ga manka ka khwaq atisa Nathane ke ka profiti ke esa ngala ka kamte ku ka akha ang Davide ka qongate ku ka ke ba ngaka 1 Mate chapter 18 17 ya tabe 39 Profita Elijah tu profitite bale qenya nka kolokin tam ahabe ekabange Elijah ahabe ekati ana kabakoniki Israel kutuka eka kabagabake iti nqaba koniki Israel kutu nka khwaka atu qengena qanku qagamse Jehova qiqum usiqwe bale qonchwe ntwa aga siang kutu Israel qiyu abusa ken kiqom karamele qiye a profiti te bale qenya aka 450 a profiti te ashera qenya aka 400 ka qataka Jezebel eba qhauka nka kaone ahabe ekaka ga kutu Israel qiyu ekaka profiti te asisa kiqom karamele qiye Elijah ngasi kutuku ka akhabu uti umasiga ki uqanate ukat makunum kitseki qamki katesika nkake Jehova nkaqata usaqe nkake bale usaqe tu uqaqwa gabake kataqha Elijah eqaqobe kutu iti nka kasa nkenka qauka qinga ma profiti Jehova qinga profiti te bale qanya ukasi thaka uka 450 qabi gome atunqisi uqanki gome inuta uqhabi kana si iqaika ma chwate qwa ankiga man qauki gome aika ma chwate qwa ankiga aika tam man aike Jehova tam qatam ka bang haika aka akanka qatam se qenya
tukuka uqagaba ke iti ising ang ababatamte. Elijah eqaqubeka baporfitite balecanya iti unha kanki gomen inuta kumaqaunki kitang kukali uqaika watam uqanya qaqan akiqa uqaqtui gome ukung twanguki uksin kinqauki uken tswatswa ike balecang kiqaka iatabi koba uti balewe isiba mhai taqai qaqa ke ba mhai ke uba qomaka kintang umsap asaqing kasi tibi koba Elijah eqaba ngcinkute eti utqai mangari enka qatam kise engin aqweba engin aqwe antia aqwe mutitsaliki engin aqwe twaqang angkugete ubang ari ikamagau tutaka kote hanete kasika qaba anka ikamangani ka qatu koba iqwa uqat matana teqali iba kunqasi kitseki amke nguda akaone taqha qaqa kebang haiku ke kamagabaku ke kathenente kha aqonchwe Elijah eqaqa ikutukuka iti unqasi kin tukukuka unqasi ke Elijah eqankintha umsa asaqing Jehovah qing kinqangurisi qinki Elijah enqamangun aka 12 katwana ngaisa Jacob qatu kasikha anqi Jacob ke Jehovah eqasiti aqaunke Israel kangun kama ekhan tha umsa asaqing Jehovah qang ekam kana tona chwate kintha umsa asaqing isiqui emaratenumke ikam qenka ikam habiki gome iqui ka isauti uqate ukafo unka jakha ungai kitqaye tu eti khau anke ngomse tsaye ukhau tenumse eti khau ante kanse ukhau te kanse khakhabi iqagaba ka asakhama kha in laga tona chate tsitaka kigau ka baktwe kanse asa qenge Jehovah Profita Elijah eqamati iqhobe iti Jehovah qatam Abraham qenya Isaac qenya tu Israel qenya inti utua gbaka ka qatam ki Israel te wagum temin kakaka tu athane kuka anka wagum temi nkorka klika akaka haitin Jehovah haitin tente tu khau usik dobate ti taba a Jehovah akaka qatam akan sikam tsintuka ki khau Jehovah ka akaitu asik ki paitu angun tu ekhori asik kuteke kha sika tona chate titaka tu uqaba ngathene kuka kha aqaba kolokatam uqaqai ki akusane iti Jehovah enka qata Jehovah enka qata Isaiah chapter 9 1 iya ka'be 7 ay gaqqa ka sitika nta qha kolo kintam ki ghamku uqa qamghale uqa ki niki ku kurte khabu tonthwe ensin aqasa ngole galale yaqe tunqaisa aqe tu ku qaba qhi ki ghamku uqa ghale anha insa qha
tukugqagqamchake nqole somcaci nqayensa angqancu nqatam ansi xeri kutu nqole qiyu acui inqomse nqitu ronqo ucaka qmaka saa ngabutu kuba qama asa kiqhalaku ngabutu ku daa kuta nqaqaku tanki bhaku abiki igqabita qaete qi igqabiki bachaukutuki anjeleka ngabe Israel tutu uqata ke mediane kake antu kuba ghai kuqi saate kuka uqanka laqi inqaku thene khama anka ankoleka tamcika thene kaka aqanyaka tonke qa eqanka qunisi qaqata aqa enka qanisi kawhaka sa anqi qaete eqanka qaika kugata takeba si insisike enqaki dawnisi matamkaka qwaka iake qhaba qwatike kawhaka kaqhai akaba nyacikake gamsa eti qaqanya ngamakawha anqha qwati tu amaghalesa kaqhatisa enthuka thusa eqa David qanya ensiseke qaqhawhakasa enqankaka qainsa ensinqaku habi nti tu qaqhatisa Jehova ke abi qakuka ake enkoleka thenekha ke inkuka Isaiah chapter 53. Ka Jehovah qenya kama ka khalaka. Kisingdom ga dhaka iqenya. Ngu daje Jehovah qa aga singa ga qinqehe. Ka Jehovah qenya aqangam jesa. Ngabi qayi ala tika danaki. Ngamagauta ka ala ka qum ka qwaka. Ke qaje qumse ngu daje qaye. Kente iqwe. Iga kawange qaje qaye. Kente anse. Qamaga ngou. Iba ka ngane ka kutu. Ta tsontse. Qaga qoma chik nqasi. Iba ka ngoa ngabeta qhe. Kutu siga kawange. Iba tsaku seningeke. Ikam qaba nge ka jentakhan. Kise qangkhanya ki nqasi iqi. Iqhanya ki tong iqi. Ngu dakani iqanti beqata bibaka qaiki. Aqabi baka ngeka. Ngabe eka matam qaba qaiki ke. Eqanga qanqanka ngisitu habute. Ika qai ngisitu tabesiate. Tsaugasa ke qaqhanya gaka. Qaiji aga khanya tika ka matam sa. Isi qansi tomke ka qote. Kiku ka iqangwa ka qi bukute. Tatu eta qama bidao iqi. Ngu da kauni Jehova qangqen ki tabesiate kuka iqhaje tam. Eqanga qaiki ikam aga ausa. Ngu da kauni Kwa ngale twesi ngama kupa kaya ka au ngaga msaka ngabiku kitu sene kibaga khomkaki ga kwa ngale twesi utanga kau bin habike ki ka utibeki habi utin khake nguda kaune uguje kaga ku uqang khaba ngala ken thakhan ga qaiki ku habute ntutu tuyu Eqaga qai uqang ali itijega ka utuku ka khabateku ya qing utuku qeqeku ke ka nguda qang qha koloken tha khanchen thosiken utu nguda ye qese ye qha ngala je qong nguda kaune Jehova eti ngqanna ka ka qajisa khama nziqa ke qen Kangye qanga koloye tamka asa habikanya
engqiqom enziqalise qaqanate ke qaqmachate nqeqhanse engasingqaka ke qiqonqonthwe enqanqhaisa nqwaqenya ke qiqang nqaqa kaqeka ensiqenzudu kuqaliku eqanqaya ku qidabesiate mengchwa mangchwa dosa nga tutu gabu angkanasa qomsa tuku ka qaku Jikangke kang humga le kangwa kang aki. Jikangke kanga kaga tu kanga tiji habiku. Ngu da kaune kang abutuku kaliku kidabesiate. Komangu tu kanga tiji habiku. Kamtika kumaka keluke. Chapter 1 26 iyak 38 Gomsa ke Jesu ka kansa. Khanate kuka kongkakma. Eta kangengma. Matam akagde Angel Gabriel ki Galilea kenga. Ke bakan aika ki Nazareth hake. Esa katag ankwe. Ka bakan aika ke Maria ka. Maria ki kaka tuating Joseph ke kutu gabu. Joseph ta akake aiga David kwaka. Angele ase ati domko aka matam makumtaka matam atitu Maria hantiga haike tamka domsa tika mangalaka tesi Angele seti akwa Maria anri gain kumsi matam tiyi nga au qata akwa An aike kaunke Jesu. En korike ta khai. En kan aika ke paata taatwa matam teye. Matam ka ne kutuku ka aka. Aika matam en kwa chusa kauha kasa kanyangwe. Chusa adafite kanya. En korika aika Jacobe kenya kanya. Ka anate ka kwaba atika. Aka kauha kasa an kwa mati. Maria esa Angele eti. Hau korikin tam. Kaunken kwagoma taaki. Angele alkobeke iti. Matam kakwa ansika. Matam an ne kutukuka. Atin kwa an korika kisum. An abekwa ke kwagobe takaike. Taachwe kaa. En kakaika ka matam kakwa kata akwa. Na Elizabeth akikom. En auti. En abe qata aqaqye ke ka honta. Ke baka aika kata ka khaba qukake. En abu khanate kuga ku kontra wa eta qanin wa ku. Wa tamka ta khan khaba taka. Maria eti na tamka ka. Ngorikin tam ngaba ka. Angele ente Luke chapter 2 1 iya ka'be 7 Jesu ta ansa. Kiche kabi kha kaisaro Augustus Kente tuku ka anku ngole sa anku uka khwaka. Nka kichekin haki. Kutu uka baga khwaka taki. Uka ka khwaka kicheke kurne ka kauha kisiria ngole taki. Tak eta qasa ke qaitu ngole kente esa ya ka khwaka. Joseph ala ke tsenga ke baka aikati Nazareth hake ke ngole Galilea tsi. Ya nga ki Judea ngole ke David tsenga ke baka aikati Bethlehem ke. En ki ai tu igrum David tsi. Isaka khwaka Maria takaka ka matinga Joseph ka. Maria khwaka ngau ukati Bethlehem ekan anate mati ke bagutaka enqe qake hake taaqatiye dhom ke kulate sikanke kasiku baqhaqanga uthi anetaka tamka siraqa ke ngai
Luke chapter 2 8 iya kabe 20 tukuba qenku tu a angele kiche kabi tukuba qenku uqaaqe ngole Bethlehem tse uqaaqe ba qenku kamate ta qhaike neke ka angele ay kanqaku khasa ta qhaeqanya ay nghaenku tonate uuru ka qwa sakha angele esauti uqhaqwa qobeku ka kamte ka qaenka kam hantisi gaiku tuku ka aka nti ke dafite kenqai yang qwe tangu ken ngabuku habuteke ke ta khaike keresete ka qatam qati manganke kutu qa ngange ku kurute ku tariku nka kamte an khake qangu ungan ke qaqama ya ka dhom ka qikulate na kasiku ba qhaqanga utem anetaka ka ku gata angelete ku tarikariku ku ntingariku u ka ngatu a angele u ba kwa ka ngatam uti ngatam anti tu a kabasa ka tneka kutukuka aka ngatam abagay ka tamtaku kengole sa aku ngatam an khauku a ka hanyakika angelete u ka ba ntu usa kingari tukuba qenku usau kaha uti I asaki Bethlehem ta khayasi domaki kintha Isaya ngintha kena kore kintamken u jonsa usa nganeke Maria tu Joseph e qaqama ya tu qika siku ba qhaqanga utem anetaka u kabange usigoma kutu ka kamte ku qaba ka qobe kataka ke qakhai tukuka ankuba taanku o qhuri ka thene ku tukuba qenku ba qobe kutaka Maria e qamka kamte khama akuka e ba qensa ke tukuba qenku utsinsa usigdam ka qata ukwa ka thene ku ka aku qataaka a thene ku ngaqika ngabu ka qobe ka qite ka angele Mathayo chapter 3 13 ya tabe 17 Jesu eba ka qu Jesu e ka ala ki Galilea iya ngaki ngau Jordan ti tente e kasi qu ka ke Johane e ka ba nsengenete esite a ka nka qunte a at masiken Jesu e ka gaba ke iti nti nkolokintam ising ankisi khau ante tente ikolokin thatu ntha ka qatam aba nsinke Johane e ka dum kesi qulkete Jesu e ka gaba qwe e ka gali qake kha ngangale ikaba khalange e ngagwa qatam tanya aka kwa makujang iba chuke qatam umma ala kingali ibati e khabe e kinqa ta aqwa kin khanke e na kin mangai kin tamtake Johane chapter 1 29 iyatabe 37 Jesu kuqa qatam qi Nkaka qi khobe Jesu e ka basike Johane ke basi qulukutuke Johane e nge e eti nga kuqa qatamtanya ke ba ali dabe ngoleti e ke ka batana ke kauke iteben siken konchwe enke khaiken taunke e ka qina qhaqeka si qhaqbe nguda kaune ngaba qweke qha ngaba singa ke Israel qutu Johane e qakha eti manga qwa abaqwanga makujang aka ntingarisi iba chuke
siqhwagqum tibe ke qaqin qike qinte aqqu ke qha esenti anqaqwa abaqwa sibathu ke taqhe ke nqutu ka qatam qaqwa nqa ikamkha itebekhe kenka qatam fa tata aqwa nqaqa qiqaqa Johanne eqats nqi utu kuba kasiqhoka ku ukakunu esiqwe Jesu ekabasa eti na kuqa qatamqi kuba kasiqhoka ku kukunumku nqaqa bata uqaqa ke qonchwe iqwe Luke chapter 5 1 iyakabe 11 Jesu ayikutu kuba kaqhoka equyu ke anqha Jesu eqa hunki Nazareth taqi ngauchwe tuku qariku uqanga ngake uta ngatamqaqa Jesu enqa mekoroteng kasi ki qha ba ngotaka tuku bakabi thapiteku u anta u ba thrutun ate uruka mukoro wa Simone tanya ngake chukam ke ngole ka isa ka mukoro chwete chukti ka mukoro chwe khokutu ka ba antatana sa ese Simone eti usa ukamekorote ki khakhan tarite u kaiku ate u kabi thapite Simone ngatsele eti takhe isang kangan ke ngekuka isang khwatong takhan nguda kaoni kaiki qonqate kaka ukabakoro uqom kakari sa thabite kanya utunqate ujhleka uqaikuka hangansa utanya kutanya mukoro qhathweku tsente utahiku usi nami korotengom aqam chwa ka gao ke khate Simone Peter ka banga thene kha qaitu ke Jesu kholanga eti ntenta khai nketa ke ba khanke khorisa abaqwe tu utukuka ke qitu ako taunka kausa thabite kanya Zebede tasi ani ka ke Jacobe Johanne ukaqwa ka khorisa kuka ngansa Simone kanyaku Jesu ese Simone eti khwaqwa ke anke ankabutu onsi ka mikorote ke ngole o anta thene kuka u baqeye qonchwe Matthew chapter 6 7 iyakabe 13 Jesu eqhoku ka qhobesa unkaba qhobe xhasi qarisa tanasa ucanya mamanxaisa ku ante uba intubunka taa ucatanasa ka qarika unqhanqubu tankuwa engoma thene kuba qhaka wa qhaqwega ukha uqhobe ya ke cingarike aqanka qoka amang hokutuqa khacanya aqakhaoga ka sanya si ace khanse ikoloke tam ke ngole sangi ne twa asangisi anke kanya twa tamisi tu habute habisi twisi ta kutuqa khatu habutete aqhwa inkintha khansisi ngakisi ka qidaw ngabisi kasika ke khoyeka taunka khaoga ka sa kanya tu iqwa tu aqabasa ka qhwa atisa amen Luke chapter 5 17 iyakabe 26 Jesu basi tomka taaka baqaika ka qanchwate batharika ki chekhabi ke anqhai esikho farisitite tu utukuba sikho ki omku unqa ubatae untinga kuka Galilea qi tu Judea qi Jerusalem
ta khai tin qua in tu tin e tente e si tom ku tu te si khan ka ha u si ata ka ba ka ai kan ka ka chate ba thari ka o abe si ka kharo u ba en su abe sa ke ngai chwete ke Jesus sa tang ku u sin khwa ele ke ngai chwe ku tu ka karisa o ka le ke ngai khon chwe o ba te ngai khon chwe o kwe tu e ka kharo e kanya o kha abe ke Jesus sa e ka ba nga gom sa u kanya e sauti ta atung habute un ka twa kinga tu ku ba si khoku tu ki mo se ti ku tu a farasiti u chwa chwa ku anate u tana ku uti e ke ha ke kya ba khonya tam e ke ha ke na ke si twe tam nu tu ku habute ke ngut a ka tam a Jesu enga ku anate e sauti nkin ha jin kina jong nkabati atung habute wang ka tu tanga na jong hong ho nkabati kabasa kante usik dom ta ka ta ka an abi kwa ke ngole kante etwe tam nutukun habute ese ta ke ba kai ke ka tan chate ba thari ka eti ma kobeka kaba ama kharo akanya isa ka ngai ka jonsa e kaba gusini I am takia kan chutaken I sake ngai isik dam ga matam khorisa atuku ka tu usik dam ga matam u kom ka gausa uti isanga thene keta si khwagdom ta ka ke anke Luke chapter 7 36 iyakabe 50 Taqaika qanqika yenga ajha ke Jesu ngmate Taqai farasiti qi e qanga Jesu kante e a asa e saga farasaya qngai e a Taqai a qingai ka qanqika e ganga Jesu ka chuba a ke farasaya qngai e asitu ajha ka qomka ke gae ke bang hoga ngate ka ke e gang hanga khon ke ngmate ikra e chwa isi qo ke ngmate ke qang e amka ke ngngate im amese ngmate inga ajha ke ngmate farasaya ke aiga qike e gangan tha ikubege tam eti ta aka ka kangkanga kampurfiti e kangkanga ta ka ka ke he ekdom tibe ka ta ka haunika enge ta ke ba kanke Jesu e ngachle eti Simone am tha khan kensi kobega ta ken ese eti kobekin aga ba khogishika daka si khangam u kangi habi ke ta ke ba gwa ki nga ke e khang bi habi koliki e khaya bi habi khan ti tangku u kang tang tha khan ku sin ka ke ta ken e twe tam nu ku ka mang haita e ke ha ke na khaye ku ka Simone e qachle eti ntibe e ke qaga tsetam na te kalike Jesu eseti angkansi ntsi e hoch na ta ka ise Simone eti abanga ta ka nansi ka tsengai a khwatri khang matikti e qong mateki khang e amka ke ngdhate ang khwang amesen a tagai tabaga a nqaalute ang khwang amesen mate ang khwagwe qaka kasa tagai ka a qang qagn mate ka jha makubagati e kun habute ku kaliku u qanga tsutam nga kaunke en ay khaye
taje ka kwe tamnga te ike en ya khang yesa ta kai eti agun habute unga twa kinga kuba a eku ucha cha kwe gutati e ha ke kin kwe tamnu habute ke yesa ta kai eti agumsa ang huika sa tu agn ka khanya kwika Luke chapter 9 18 Yakabe 27 Pitri eba ngala ibati e Jesu akehe Nekologun tam Jesu e kang trobe e gaji we Tu kubaga kroka ku usike Em haiku eti tu kakalisa ukunti menjehe Upachele uti Johanne jeba qoutuke Ukaha ati profita kha elige Ukaha ati profite kha kulitai kanya atam ngwa esauti eti wati menjehe Pitri e kachle eti na Kristi atam kaye e kan kumku e kubeku kante ukha kubeje ta khay ken tha khan eti ta ka ta en aunje tai tau ka thneka kalika tu ghabu ane tu a presidente ghama tu ku ba khoje ta ji kumku unane che enga kai enga genge an tan sekye esau ku ka eti ta khai ke ba tan se kan kan chhe en aunje kwa je tamte ke andu an aunje be ku mai kai sekye e kan kan chhe nguda je ke khaye ba aunge tam ke kangwa e kangwa ang hange nguda je ke kangwa ang hange ken ka en aunje kangwa eta sing hau hui ke tam ka te e ka bata ke ngolu ka e ha asin sing ha ga tam che khai e ngoli si nguda je ke batao ken kaung ka sa tu nka ka ba si tao ke ta ka ta ka ba si tao ken di che ke ma si tu ke kan han sa tu e a kanya e ka angele te ka kanya ka ma kubeku kise ukaha kama ukun khata aku e ukha kwenga kawaga sa tam kanya Luke chapter 9 28 Yakabe 36 Jesu ekanga ke kanhaisa Jesu ekantana ka tamte kha ka alate ka gu kong ka eta kanga tanka akanga twa ebe Petri tu Johanne tu Jakobe ikalesa yikom isaba khoma ida kweba khoma esa anke komse ikabiti ekasasa kungunya sakaba ngejeta kwateka ayba qaba be malase ngasi khangom mose tu Elijah uqama kanga kanhaisa utana Jesu uqatana ke kaga ka atisa ki Jerusalem ekasasa Pitri tu uje tu aku uga ka kom uga kauba hata ungang haisa ekanya tu asikhangam ka eka uga bakana situ Pitri ese Jesu ti ta khai ngkai ngisi ki kan isi khalinga khaingu tu mose tu Elijah yang khwa gum tha ke bangala ka ken da kwe batana gwa asi aingu uga bagao ga gwa ugao nomse ye alaga gwa yeti eke jenjin ke qa ka ta akwa jen kwa ke kike utai nomse e ka ba ta tanasa Jesu e ka nga e ka ji we uqoneka
uqhwa qhubeke taqhay ka lande khama ken thagu qamngatin Mareko chapter 9 14 iyakabe 26 Yesu esiqomke qhaake amaqhwatana saqanya Yesu eqakabasi tu epitiri Johani eJakobe ke tutu ke baqhoka kuqaga unqutu qaqari saqhanku qanqiku utu kuba qhoku tu ki qommoseqiku uba nqabe sutu kuba qhoka ku tuqaqarisa uganxe unqainga ugabasake usiqomke emhaikuti waba nqabe suqaga katesi eqhaikutu qaqarisa enqatsele eti take baqhoke mqataqa siqika maqhwatana saqanya situ asika baqwetaka baqayiqa xwa ebaqwanke qwese eqamaqayeqhate abasiqwaga qaitu ngudakauni nqangaqutu kuba qhokaku ngudakauni ku unqana qhwata ake aata Yesu eqati aw waki qomki qaga qomsaki nqa chung uki cheki hauniki na qa qontam nuki cheki hauniki abesikin abesike qwa kama qaba nqa Yesu asi qwa ke qaga jonsa eqaitu eqola qwa eba qwa ke qwese Yesu emhaike ati icheki hauniki kinqakulekin tamki eti qaake qaqisa nqeqarise nma anke abaqayole qaqa ngudaa kiqa akaba nseqayete aqabiqi asen korekin taqhan taitau ngisi iwiki Yesu eseti aqabiqi tenikuka anqabakoleka tamnce ekabaqom Kikam qaa enqaiti magdom wikin qaqomsa Yesu eqaga ngutu qaqarisa ka igabasike ughale kukuka ikhainga qhwanga qhwisika iti qhwaga qhwabataka ka qhwabatanaka ka aqwa maqari qomnga aqente asiqhwats nguruke ga kautam iqai isiqwaga qai iqalake taqa atubetake ake tuqaqarisa uti yang Yesu eqweke qa egwike sinqhoke eqanga urge ngachwe etutu kuba kasi qhokaku usike unhaike tuaqa he katesi unqhaqata eqobekuti ke kaoneke an qhaga qalakin thaqan nka qhaga qhobesa aqaga tamka asa Luke chapter 10 25 iyakabe 37 Daha ki Samaria qeta ngata ke qaqain gobe mosheti qomke ijake Yesu haite take baqhokisike man hau an qente iqwe kanwa ka qhaba qwatika Yesu eqatsele eti wa qomate qiki wa hau baqwaki eqatsele eti akhanya gauga matam aqanya ka nkuka aqaqwa kuka aqiqwa kuka nkuka Aqhay ngaba khaya tamqite eseti an gabake kaqansa an gakau an nqwa ekhaye basiqanke tam enhaike Yesu eti nqhaya ke he Yesu enqatsele eti taqhaqan anti Jerusalem gari kwa ki Jericho eqaye huru ka khabate Unike kasasa ukaike usa nte ya asa nqaqoreken tam ka persiti qa asi ki daw khabi en kabangata
e kamata kidao I ganya kwa kidao tuichwe. Eta ke ba hui ki tempele ke e ba jari. E kaya ngani kasi ke kaya ngataka. E kamata kidao I ganya kwa kidao tuichwe. Samaria teta khe en ka ba jari. E kaya ngani kasi ka taka a tsenyaka. Samaria teta en ka bang neta kidao chwe e ba taita unre. E sake e tohle ka kote ki khwe. It's nga sa ka kote. I kam ke ka kote. I kam habe ke tsitonki. I abe sa ke nga tuku ba jare ku tsaye. E ba khauke. I tsi pang khobe e ngabi mari I kabi ngai honu khwe eti. Khauke nkabat man mat taken mangurisi ke eken. Jesu ese take angbe moshete omke haite kutuku ku kainku eta ke bakaya iruka khabate kaunke a khayana ke he a hau bakan eti en ke kolonge ka taita ungesa. Jesu eseti sa kauya an a Matthew chapter 14, 13 yatabe 21. Jesu eba kautuku 5,000 tuku ka ansa. Jesu eka kabata ka Johane ke basi kutu ke tanya. Inga ala kamugoro isa iangane kasi ka akutuka. Tuka kalisa kabata sa ke kungamate ikam tsinkwa kutsinga. Eka kabata kamugoro chwe. Tuka kalisa kama kabanga. Taita unu ikam si tom kututu kukaba kanyaku. Nka gitse gwanki ikabakamati. Ekwe tutu keba si kokaku. Usike useki. Kangole auna anyakwa kala kutu usisa kutinga iya toka asanguta. Jesu ekati tutu sengkwasa kasekha ukau ua usigabakete sika isinkakentaka nguda ke bale keketataka umchwe itapitenum. Esite auka amasikin wakakobe kutu katalisa iti kakaka eken abebare keketaka umchwe tu itapitenum ekane ebe sakimale ikhobenga ikhabeke barengu ikamangu tu kebasi khokaku ukautu tukuka ikam kauka asaka kaba kauka na bikutelete keta katengum tu engumse tukuka asakama kasitra ka 5,000 ka ya kwabaga masitra tukane. Luke chapter 15, 11 yakebe 32. Dhangwa kanya ke kaka taaka ka ngwakika. Jesu eti taaka angki ka bukane kasi kane ngomka. E kamaka yese eti nga anga hamagosa atanya. Ane kakamangun. Waa kangkana sa tene atanya kutuk ang. Ana te daakwe kwakwa kama komka ka kuka. Jali ke ngole ye taike. Ke ngole kabe ngoli se kamate ka kuka. Ke gobe ka tene chomate. Ka ngoli sa kuka. Jolokom kaga toisika. Kanga ulu ngole kabe kuka. Na chwa ma taitau. Ngom ke ngom tu ataka ngole kabe ekanya.
taqa angay esa sabasi aga kungamate ayman ense yang ule kan ke bale hanate kungamate ba aki nguda kaune taqa kwa kaigen takan ega saba kang eti ngaka kate ang ama asa kang hoki kaba ngani yikaka na kama aji dam mang hochen sa jinga mang seti nga ngkang kang ngali nguda gisa ngkwat ngkwebaga eka kapa akolokun ngabaka kate kang bahakika yinka hochen isa kya da kwetayasi ya angle ekan kwatamne gabasake ya kaitu ke kran mese qaga taaka eseti ngkan ngali nguda gasa ngkwat ngkwebaga eka kapa nguda kaune ya ese kakante eti saya kana saga kanka ka chonsa usisa ke uri renke ka tu ikau ke ngomate gupa ke ka kansi ke kwike ikabengwe ya inkologang makha kang ka tataka kan atri enti yangwa kan hatri enti yang kanga uchwa ukologang makha na ekakhay ekanya kala ekanga kabangane jengai etanga esa tu akhasa ikalika kakha haite eti ate sikaba kologatam esiti atkan yansi yang begupa ke kwike ikangke kanchin kwe angye tamti kakhay kankoba ngane ke ya rute ikala sake ya khomake atsela eseti nga ngankolo kinga ngamaka kukulute kukaliku kau ngankwa kikingwa kikom nguda kaune angkwa kwekun nguda ga palikangan kante ne kologang hama tu ngangate akwake engasi ke gang bisa kamate tu utuku nsaku begupa ke hatikenge eti nka nchuki ki chesite kuka tane kuka ka ngtayaka atanyana angsa ki kologang hama ikam gayita ikam kan gang atri ichenwa gang hatri gang ganga Luke chapter 16 19 yakebe 31 ta aga tsoekika tu Lazaro ta kakanti kaka tsoekika ya sa tsanya sakti tu asa pa kaka kanka andu an heba ngai iba gayetam ta kaga bangaka kaga ega ya Lazaro ka aga makti ke ngai twesi yang olatri ka kote eba onsesi kajetam te ka asa hanate ka ta aga tsoekika kitafule saka kabate usika ye ka kote neki che kaita aga bangaka angelete agabe inga besa ke Abraham ata aga tsoekika ikam ga ka kutugung atiku kasi ekita ukhay gwije ate inge Abrahama ya taiya du Lazaro nga chudu ikay ite Abrahama nga taita ungan ge Lazaro kente ule kangi khatwe isikam jeng'an mandiba taita ka karoka Abrahama ese eti ngaka ensang kayaka kaka ngwa akanga khatsuika tene kaka kayaka
ki kam Lazaro kang mathneka ka khoyaka ki cheti e jema ka si qolaka a hama si qaisa tam te ka kha ta kha ang kha ti tu u ngam khai ji ka ma ki ka ghalesa ki kutu kan tuyu kuba insu tabu ya ngaku uta chate ama thari ikamya kuba insu usiku uta chate ama thari ta aga tuika ati nga kaune ma thumaka tsante age lausare nga ngai ngitu nga kwatu kuka ku qonqaku ge lausare tsante isaya si qanku tsante u ikhwasi jengule ke qaisa qiye Abrahama ye qatle yeti unqitu emse tu aporofitite utau eti khwa Abrahama nga ta khay enga tala kutuku ngaku igasaku unkhaiguta yeseti unga khaba taimose tu aporofitite unkhwangi khobe ta khaigu da akba ka Luke chapter 17, 1 iya ka'be 19. Ta'a aqat ema kwa ka tam nkulekin tam da'aqo ya nga ki Jerusalem. Qaqa to ki Samaria tu I Galilea. Kabuluke nga qhay si kha aka ku qonqatingom uqaghale tu aka amaka qaisa ka kamanguli seta tu'maka. Atayang ugutu amate utanya uti Jesu ta kha taita ungisi ekabangau esauti usaya khakuta ngateresitite nkolekentam udakha kwesa uqasi qaisuta ta aqanka bangetam ekasito umka emakwa ka qatam ke umkha Ekaitu ke sa ke Jesu ngomate eti mamanti gaikintam eka Samaria teta Jesu etana eti ukuka ku qonqatingomku enkhasi kansu ukunani ku uaha ake khwanqeta qha ke aukamsike ke batana bakwa ka qhatamke kanka qha kanqata eseti Unsa atagomsa anka Luke chapter 18 35 iya kabe 43 Jesu eba sitom keta ke khwaba tsanke enka ba qamati Jericho ta aqhanga khwaba tsenka qa thuki daw chwe eba nga enka ba tautu ta karisa gom twasa tri hai eti ate gom kakha ukobeke Jesu Nazareta qi emakwa ai eti Jesu Davide qaqata aqqa taitaun kun haku ukhanke itike qla ngud akauni qaba qai khonho iti Jesu Davide qaqata aqqa taitaun Jesu ho isaututi abesiken ka qamati haiketi aba ansin kolega te singate eti takhay ma ansingate Jesu eseti tna akadomzansi wika ekwe kanqa etseye Jesu qonchwe ikwaka qatam tukuka ukabangan ukwaka qatam Johani chapter 3 14 iyakabe 18 qatam ankhayengole Jesu eqabatana tu Nicodemus takhay Israel eti ngoye moshe eqaqi chekhay enkhne guikas isa kengole ante ta qqa ta'qa enkhne khauka guika tente ngudake heke bagomkeke engangwa ka khaba ati kake Tangka ngatam aka khayengole te ngakauni
Eke kata akani keke weke. Sente ngudake he keba dom keke. Kwa esinangwa kakwa atika. Tanga matam akakwa kata akake ngole. Tike twin habi ke ngole. Nkakwa ake ngole eka nkakete. Keba dom keke en kwa bakangaki habi. Ke kwa dom keke en kangaki habi. Tanke yang kwa dom matam kata akaka keke weke. Johani chapter 11 32 iyakabe 44. Jesu egwike losare kutuku kang akiku. Maria kakabanganga si ke Jesu tuitaka. Kabange kakaitu ke ngamate iti. Takai akakang kakti nkwa kai kakang kwa akti. Jesu kakabange ka. Tu ijude kutuku si tu eku. Ka. Esauti waha ngaiti ute sitange takrai Jesu ekaka jude kutu uti unge kaha ukaye kite ukaha ukabati taaka ekasa bangabeta ke kakhoba tenge kwateke esin kwasi nga taaka ata Jesu ngantsi nqa nganeka ngau ka kalatika ukangwe tike ngole khai Jesu ekati ukwengole khabe maratha kwang kaita ke akike kanya ese eti ngenti emangom amaknate akakakang an yang akti Jesu eseti nqaqhwasati an kabagdom an ngang ngasa ukwengole khabe Jesu ekakaye sa eti nga man gaikin tamti bantan ngom tabatan gicheku ka nguda kauni nkautana kutu takari sakha kakha komti kenka tente usigdom iti ba aga kadenti esiga kautam it's an aiken amkha iti lasaro ala get atuke ala ya gahletam tike qatetun egmamate kilate ngauti es an aga thonga tamti kila Jesu esauti u gahle singante esisa Johane chapter 11 45 yakabe 53 ukoloji kaha kante ukaye Jesu kikam juda kutuku kaliku kukasi ke Mariaku unga tene ke Jesu kakolokaka udumke nguda kauni ukaha kansa ji farasite ya kobeku ka tene ke Jesu kakolokaka kikam peresite te gama farasite u aiki ngai haiku kaha uti hau anke taaka kankologa tlasa ka kalika yinkaba nte tukuka angdomje Roma kutu unsi unka traji ka chusa ipea tu ikutu ukhankha kabaga agaje kaifasaka egaga preside kha kikulikabi kobeku eti unkhwadum thakhan nsinghaune unkhaba khau nsinghaw qaingu ta ega angutu nga khwaga ngaisa kuka anga ikama ekau batana kamte kha ikhaba tin ekhaji ekanga preside kha kikulikabi qamatana ngama profite iba tibe Jesu ngangaisa ega khaba ngangaisa yabati tamqatu kutana siqiku ukha qenka uchwa ye nkabe ikube kukaha iti kuqaye Jesu John chapter 14 1 iyakabe 7 Jesu kidao Jesu esautu keba khoka ku eti uqaqaka
ugum ka ngatam ugum king ngate ngai abi ngai kitariki ngaka qha kauni ngaka qobeku saba nka thusa ncu nka saba nka thusa ncu mantsi sika habuntam tsente sikinya tanyaka usi yakanya sikinya ngataka uqubidau Thomas seti ta qhaisi qhoqoba sika ngataka isisi hauqubidau Jesu eseti nkidau ise anwa ta qhay akesi kinga na qhakin uqata ka gom an henti uqobe anke wange Luke chapter 22 7 yakabe 23 Gwaka asa ta khai kanya kwaba ngangama thane twasa kanya ikangane ye an bare ye kaji istike tsaye an ku angu maku kwa thane twasa kanya take egbe Petri tu Yohane eti saya ngwishi ka thane twasa isi ya hai uti aba nsisi hau ya tangte esauti unga bagao ke ngai ungale eta ye konji khaqike unpe khonchwe ya gao ke ngai ke ba uluta ke use ngai maya uti ta ke ba khoke enga eti ngai nga aneke ya ha sin thane twasa tu ke makhoga ku taji Khaku ke ngaupa khaipa ke haneya ke gwen tsike angwe kasi usengane nga ane ngabe aba gobekute uqa angka thane twasa ka asa 14 yakabe 23 Gwa ka asa ta khai tsanya che igasi Yechu tu eka apostolute kakagukon kadengum tu eta kangangamka isauti manding go uki kante ne ne atwasa ka na khakwe khlakentam makobeku nkhakwe ba ne atwasa nen saya kai ka katam ka kasa ye bikopi Eka bakwaka ngatam nga asa hiti amkan ingom gatanasin masauti nkwat nkwe bakray khwe ya nganeka ngatam kakawagasa akologatam abebare enga bakwaka ngatam nge ejelektana se bare ikabakama sengu eti nten nkin kama kakaungu Ukau kante ugu ansin uga krasa ekau ama eti krasa ka anga dumsa kwa ngamate anga ngu nga tajeba kunga khabateki ema tu isi kitafuli Tage qaka ta'aqqa yansaya ka tamqi nite nguda kaune taje bakahatinke ka qaisa ucha chang haiku kaha ubati heken koloken taten ala isayi kom ulifate qi ngabe qomaqite ekutuke basikhokaku Ugao je country. Luke chapter 22 47 yakabe 53 Jesu yeka tswa dakwe batana nga tukakalisha eje haje khai ke baka aika ke jutasike yaku ukukakukon qatengum tu eta qangangum ku khangkha ngamati Jesu kante mese Jesu eseti
Judas amakoloyika hayeta qeqaqa taqa ibati ngen amesa equtuke basiqhoka ku uanqanken kologin tamken uti taqhay isi qaega qo uqhanqa aqa qa preside qhay qenya eqhamgang hisi keqqa Yesu eti qhaigatam nang au eqeng hisi isi qamka Yesu esautu ghabu preside tequyu tu abangamante ghama tempeli qenya tu otu ghabu ane ku qasi ka abeku eti wasi aqote tu angamsa inabe tajeji chache nga qi u ka nade ku ka ki tempeli ku qa qhaqun ku qate nga chekai ingu qi chekai ingi qwa dhamqi uqwe uqhai besa yengai preside kha tsaye Luke chapter 23 1 iya Ka'be 25 Unge Jesu kin habi Jesu eqe Pilato sa'a tukuka aku qaqanqiku uqakhata unbe Jesu sake Pilato sa'a uthwathwa unge kin habi uti isi yasanqane ka ta'akha akabanqabutu isi cenqole qikidawthwe eti uqhaqi maringa khawga ka saci nqaisara enti kinqa akasa nke Christi aiga Pilato haike eti ana aiga Juda tututanya qachele eti ankau batana Pilato esao peresitite khama tu aqarisa tutanya eti nqhanqani kin habike takhe uqaqhungu uti amangqibisa nqaisa ethwathwa ki Galileya eqho ki Judea kuka iqaqa bikhang 6 iya Ka'be 25 Jesu eqe Herod sa'a Pilato ekakhauta'a haiti qata'akha aka Galileya qeta ekanqa ontibe ke Herod cenqole qeye abesake Herod eqi Jerusalem ki chekhabi Herod ekabanqe Jesu eqangaiketam eqaba insenqete ki cheki qamki tonke eqata ke qaw eba intibe ngaga kha kama siqhuri kake haiki qariki nkuda khawni eqha qatselekin thakha peresitite khama tu kuba siqhoku tuki omoshe qiku uqanqeki habi Herode tu equtu kuba qinkeku ubanqwe ubanqenke ukaba sisake kasasa kaba qabaka utsinqmatleke Pilato ke qankhabe ke ta ekasa Herod Pilato udubuqaha kinha uqaqeku qaha Pilato eqaqaikaqanku peresitite khamatu utuku haqiku utu isauti wa mata'akhasi kin habeta ke basinha kutu kidauke habeta ke basinha kutu kidauke nang haike kusene nga nqhatsinqi habika ta'akha kathene kuba tibeki habitaka Herod eqhabanqi habi matsele abesiki nga thakhan kinkole ka qikin anka akin menthwa manthauke inke kichen ne tosa qi Pilato onke inke ke ngai tosa qye nkuda khawni aikukuka uti ta'akha ikaqwa inte barabasni tonke takhe eqasi ngwa kutu kidawthwe ke ngai eqaba qayutu ika ulu ke ngai tosa qye
Pilato e nse ale Jesu te e kamtse tanatu utsinqaba ari uti uqhawke ki aye qaisa qi tanatu te ka qanse eti ateya taakha yang koleke qhoyeke haunike nang qhangani kin habi qhaike kin anka aki metswa aman tshauke inke uqan emba ari ku amate khama ubaga tente eka tshauka uamate asi qalake Pilato ali tente ukoleken tha ku tsiga ale eke qaqeye nqasa qeyeke ke qaba qayutuke egwika tente tu gaika khakasa ku qaba insake nga Jesu Pilato etwengu kuce khanse uteye Matthew chapter 27 32 yakabe 44 uqhawke Jesu ji ay qaisa qi Roma tutugu haqinga twaku uqanga antikwa ungani kata kha korine kanya ka qamaga aika ke simoneka uqhlaga thabe ke qawte kante esin qabe Jesu ay qaisa qi uqanga bagauga si ka kaung ke Golgotha ka bangala ye tangin ka uba kusi khaje ga khasa khoenkanya ka galetin etnanka eka qya ingane ye khate uqanga khawke uqana se qamate ke ngmaqa ngasa uqama qhaw ke nghuntshwe makhanya ka makhaje qin habika akhwaga tamqi iti ete enge Jesu ekha juta tutu tsenya uqanga qhawka tu tu asi khangum ka qaga khabateka ke qaqha tu qaqha qama tukuba twaku uba ngeke iba hubunga uti anna ka bangolisi tempeleka ikamtsi ka kanate aga kantai uhigatam anga ga qatam ke qaqa ta'akwa qaji mai qaisa qi presidente nga khama tu utuku basi khogu ti mose qiku tu utu khabu ane akabang heke uti e qanqi ba huiku tu kaha ya khaba huike tam ke ka agasa na qaiga Israel qenya e qaji mai qaisa qi nga kaune ising domke enqbe qinqiga qatam ati qatam ahuike agaba inse kitonke e qanti nga qatam ke qaqa ta'aqwa khabate ka qaga qhawga qitu eka akawban heke Matthew chapter 27 45 yakabe 54 Jesu qenya ngang kologng tam nga qi khwe qhi ki che kanse qi ki gwa dhom qang ngole kuka nganga qi che gwa qi Jesu qang ai ke tsamga thaneka iti eli lema sabaka thane ekabati nga qatam angam singqi ngatesi Tugu haqi nguqaha uqanga taega kawatam uti taaka ama qaye Elija uqanqa eqanqwega gabasi enghai ikaule ki khoy ki ka qauki yu'lege nga isiqaje uqaha uti uqante yingati ke Elija eqenqa gahle Jesu qants ai ke tsamga thneka ka qha agaba ngala ka chepa kama la qai tempele qi iqang thania chwa ijhle ikatbi aga sitengom ngule qama qba ngun aqama jhleka awte aqama qwata
Tuku gumqiku kuqaliku kuqabuqaga hayaqika uqanga guiqwa uqanqwaga qawte Yesu ekaqaba uqawji Jerusalem tuqaqalisa angau tajeng qwakutu kuqatinga qwakuke ekutu yeqhawje Yesu qitu aaku uqanga banga qobasa ngoleqnya athenenka qaqulugata uqaw uti kise iqanga qatam qaqata ta'aqwa. Matthew chapter 27, 57 iya kabe 66. Jesu ka kankasa. Ta akhan to'e kanyang kabaga eka ke Josepheka. Ke ente Arimatea ke e ta ke ka khoka ke Jesu ke. Ngaga tsi gwa ta khama asa ke Pilato. Nga Jesu ha. Pilato arin tente eka twangi. Joseph abe Jesu ha. Dhomka kila ki kanki ki ka kanki. Yang beke ka ngang kwa ka gha ka kalati ka ke ngole jele ke ngole khae ka ngang twese esa Maria Magdalena ka qitu Maria khae u I tsuka kha ngang ngaje anke ki khobeke na ke an sabata qiye peresiti te grama tu afarasiti u ya granke Pilato sa uti ta khai eti beta khai ke ki kahake kanga ngwaqi iseti na te kai anka twa mant inqaba me twa an arin tente ngau ai anga isaya ngane ke an kainse qi che khaitu ke qaba khoka ku unt nya tsake ikobe kutu iti qanqaba ka ukabasi gai kutu te kari usingwa kutu honhogeka Pilato eqati habutu ku hankinga ku kaha usaya si ku domte usaya khauka ngau makhasa khawa ka sakanya tente ta khai ke sikule ken tha khan ka ngau ke. Matthew chapter 28 1 iya kebe 10 Jesu ka qabasa qanqe an sabata qi ka tswa anje ha ke biki qi sika ba qola Maria Magdalena tu Maria khae u ka yanga aw nga ka phagmasa qobasa kha ngoleqnya kangka angele ta khae qnya aqanqwa aga thnen antasi asi gabitengole igha be ikaike ekangasa aqobe malasi sasa eqya akakunqunya kakunqunya sa kabaqabaka duku baqhauka ku uqabanqe unqameta ikam ayma qoba ikam tsinma butugu aqiku angele atana asita ati uqhaba gqaw ngum tabuba kanake Jesu ke qaga khauga qike enqa yang qaba ngabe qaqobe ku qite usika ngasi ke qatu qitaka ukwega sa iyaqobe kutu ke baqhoka ku eqoyu uti beaka siqabaka kutukun aqiku unga engha kusini ki Galilea unyange kasia ngiqai ina ku ukwega qwa ka qaw ke qwa tu agai gutasa kha udaba usaya sigoma ke kutu ke baqhoka ku unga Jesu eghaletu eti udomko use qabengmate iqoke Jesu esauti uqhaba qwa usay qubekng aqatu uti usaki Galilea unyangang kasia. Matthew chapter 28 16 iya kabe 20 Jesu ngali
eti saya kole ku tuku ba ka qhoka kunci. Tuku ba ka qhoka ku 11 ku o qaqa sa ki Galileya ki qomke Jesu qaqa be ku taki. O qaqa ba nce u qoke nkuda kauni tu qaqa u ba honi suta. Jesu qasi ku eti kwa kuka inka kwa tinin ki ya tu enqole mintwa usaya kole kutuku ba ka qhoka ku ki nqasa kuka uqu ki si aqaw tu qaqa taqaqaw tu qatam taqaqaw usi qhoku uqhauka thene kuka ke qaqali omnutaka nga nqitu u ka nate kuka ya ngani ka atisa chekanya. Gasiate chapter 1 3 Yakbe 11 Honga Kra Tamkanya Hanka Kikataita Usa Jesu Kanga Singaka Ngabe Kingwa Kike Kakasa Kakalika Kavata Kutukuba Koka Ku Sene Kaklandega Futi Ka Kanga Ngaku Ngalaga Tene Natam Kakao Hagasa Kenya Kanga Kri Kri eti Ukwa Anti Jerusalem Hongan Ta Janga Kanti Ben Kolojing Nuken Nabu Uba Tante Johanne Kang Kogi Ka Nguda Kaune Unga Kou Kak Madam Kakwa Kak Nadega Katalika Ukanga Bagale Kukuka Haite Uti Takhay abasikam ki Israel ka kawagasa ki chekei aru sauti unkhat angu biche ngaka ka ki yeki wa nga ungwi wa atam ka kwa agasiku unkologa thasang tsenya ki Jerusalem tu Judea ke ngole kuka tu Samaria ngane ke ngole ka atisa Ega kautana ngabuba ngate ega guika dwa abe kuka ngasa ngabu kangkwe hnemba tente nga sikhangam haku kasa kagungunya ka tsika usauti sikha Galileya kenya wa khatsinga te wa tentiki hne Yesu enga guika tsiku Hanesa Jesu ke gasa achinsi ngabu waba ega hene ya ngate. Gasiate chapter 2 36 Yakbe 47 Anatega hanga kera ke kanya Matamka kwa agabasi kutukuba ka khoka ku Jesu tuyu Petere atatanasa utu Jerusalem tuyu eti kukuka anga Israel tuye wa sete dom tanka matam an koreke Jesu ta khaitu ekreseti Jesu ku un khauka ke un gata thene kha u qata itau u mata use Petere tun apostolo de kaha uti ikaha inkolegate Petere esauti entu ukasi qhuka ke Jesu Kristi tam tatun eta sente matam atwatam nutun habute un ama matam da khwa ngabe khase theneka matam aqatiman koleka nguka uqanyana uqatu tun utuku ta'ayaku nguda kukuka ka matam abang aikaku tente usike Kakamte kakarika kaku ebakui isauti angutangi ki ngoneka tsiki ki kamkuba maka ekayaku kasi quka anke tuku 3000 ku kasi han tun ukudom tsiku angu ka khosa apostol te kanya
ughalega asa kutaqwakasa utrobe na qawsa aqaitu kutaqwa kuka an utanya khorita akhasa kakarika te qaaka bakoleka apostolite kuka an kuqaba domku utika sinqwa ughalega thene kuka uqasi dongu tikhalate tu uqamate udongu tukuka keta tin eta eva khate chwa ughalegi tempele ke antu an wan angu ti kukuka anku akasa uqanghalega asa kutinga kukuka auka asa ku angagaika tatika ka kaintika ukwaka qadam unekhanse kutukuka ke antun an ubasin aynuta ngabeta khay ebasin khayunu ku ukuba ka qamkaku Galatia chapter 8 26 yakbe 40 Filipo tu eta khay yeba ganga khawha Ethiopia tsayake Angele atamkanya qantana tu Filipo iti qaba iqwa sajidao ki anti Jerusalem siki yangaji Gaza kam kengole esa khawha Ethiopia tsanya qanga taqay kawaga ega ke khandasika nga ta kha Ethiopia tsanya ke khawke khandasi tsue kuka ake yaga sage Jerusalem aqi isaba khobeka tamkasi qanga tsinsa ya chuqi ke qikara yaba kwaga khanya Isaiah profite tsanya Twa ase Filipo ati mati isa kale tu ikara kabi Filipo gaba sajikara tae gaba kwa ke Isaiah profite ese ti abanga unta gaba kwa gakin eti nsing haunga ta khaiga khaba khan khomage Filipo kante kabichu Kamte Isaiah tsaya ka baga kwanga ka anti Wiku kibaga ausaga msaki Ngoya kupa ka qola tsika ka baga khomga ka kesa khaba ale kwesi Uqang bing habite ki ka ugabutu kwateke grom inga qobeka ke he kangwa amaga khaka ke ngole ta aga nghaide Filipo ati nseng hai profite amangla ke ya bangla ke tam thekhi ke ta ke ake Filipo ale kwese ichwa ga kha kubeke ka tamte ka gmaka ke Yesu uda qida chwe ugao ki kha ta ati na kha kai ate shi ka bati ngkhwa ka si qouka Filipo eti angaba gum ka tsan kuka atsanya nseng kolokentam qatle eti magum tibe Yesu Kristi ngeta tata qa tamtsanya tale iti jikara Filipo tungmata kungumka saa ugao ki qachwe Filipo esi qouke ugaba kwa ki qachwe kwa ngatamtsaya aqwe Filipo ta qhats nqweba nge yesa ki qidao ya gaye tamtsi Filipo ega nganeka ki Azotus da qweba nghala yengala ka tamte ka qmaka ki nga kuka isa ya nganeke Kaisarea Singasa chapter 21 1 iyakabe 80 Ngali qoi tu engule qoi Johanne iqantana ngamam profiti eti nqangi ngali qoi tu engule qoi Kaungi ngali ki haki tu engule ki haki iqaqwa Ngau khai inqwach nqwi Nqangi ngai ki qaga qaga tamke Jerusalem ki qoi ki
Kwa ndingalisi nda tamsi ka kwa jingali ika tamti ngamata kama saka gijaka ka tamti ngataaka nganta khay aga tala ka chusa khawga ka saknya ati nga khasa tamtnya kutu khatu unkuluka ngesa eknya Matam ka agasa an sudu enguka matam amga kaku ku kwate ukanya ang kwach nkweba kolokatam an asa ngudaga ka taita usa kitong ka tenaga haka akangtwa kisi ke chuti ka chusa kawaga sa kaya ke ekanti nga tenekuka mangkoloka aga kwa ekanti khoa kangutu ubut akiga tamdeka ana kise ekangtam chinti nang ati na alpha tu omega chwa sa tu adisa ke anke mang khai kha ki ngau kha ngwa ki khaba ga ki ta ge ta ki enga kha ga thne kha mang kolo ke ka tam en kolo jing ka na ugu aji kwaku tu ku khaba dumku tu ku ga khoyaku tu ku ba kaiku tu ku ba kolo ye kwaku aso dabate tu ku ba kolonga teku ngudagu tu ku ka ku ba ngala je konku ukasi anji ngau atsi sule fura tsenya kam nka ngumse tsenya Singasa chapter 22 1 Yakabe 5 Chusa kawaga sa tsenya Yohane ekantana ngamam porofite eti angele akansi ngaki khatm ngwatsenya ikama qaba ikam gaiki tamti ikalaga chusa tamka kawaga satsenya tu chusa kuka ka kawaga satsenya isaya kalagi dao ngai khaiti kwa chwe ngwa tsenya angti ki ngau tona te kuka ama tala asa ki che ki ka ku kon khade ngum ki tu eta khangam ima tala asa ki khantu ikhan iqaqbi ganate ka basi chom ka ngaisa kuka aka tha khang ka kinch ngqeba ka khoi ka kin ka tam chusa tam ka khawa ga sa tsenya tu chusa kuka ka khawaga satsenya angci ke ngai khai ekakate ang troke ungesa ekang ang tuyuseni sin progress makolo yengre kise ung khats ngre ba kanegang haisa lam tsenya dao khai ang tsenya atam ang haingu ga kha disa